Kako da kažemo da nam se neko ili nešto dopada na švedskom jeziku? Pošto je danas taj specijalni dan, htjela sam malo da vam objasnim razliku između glagola gillar, älskar, tycker om na švedskom jeziku. Svi oni govore o tome da nam se nešto dopada ili da nešto volimo ili da nekoga volimo. Gillar je više da volimo nešto, neku radnju, neku stvar, neku hranu, ne koristi se toliko za osobe i gillar je manjeg intenziteta. Znači, snažnije osjećanja su nam sa älskar i tycker om. Så, jag gillar att äta fisk. Jag gillar inte att köra bil. Jag gillar svensk mat. Jag gillar inte kinesisk mat. Jag gillar dig. Malo se ređe koristi, znači više je za aktivnosti ili pojmove, hranu, piće, stvari. Jag gillar röda färg i tako dalje. Što se tiče älskar i tycker om, älskar i tycker om za stvari, radnje, aktivnosti kao onim malo pre slučajevima, značilo bi možda na našem jeziku obožavam. Razlike između ova dva nema, osim što iza tycker uvek ide om, koji se jako kaže, naglašava se. Oni se smatraju kao jedna celina i mora da se naglasi zato što tycker bez om ili tycker kada om nije naglašeno znači nešto potpuno drugo. Dakle, nemojte da pravite tu grešku. Kada volimo neku osobu, znači nema neke razlike da li ćemo joj reći jag älskar dig ili jag tycker om dig. A ako nešto jako volimo da radimo, jag tycker om att resa. Jag älskar att resa. Jag älskar Stockholm. Jag älskar när det snöar. Jag tycker om att promenera. Nadam se da su vam ovi savjeti bili korisni. Jag älskar er. Ha en trevlig dag.